o le ngangana mai le whaiwa le malo fie. Masalo e tofulangona o malawa e sui o lo la e ina la e asa moa le winga o se tau whaamataltala atu. O le taotonga ana nafi. A le la sa une to e ta oto nei. O le vaenga sili le ana e fia whaalongo longo i ei. O le soso onga o le tā. E le ngata ema ini. Ai fo ai fo ile mangeso o le manua. Il teibe o te. Lau e fionga al fonga al fono. O mafua na o a mata le itu lea. O te fia mo moli le anganga whaafutai ma le whaamalo i sui o komite o aonga. Ono o komite o aonga le na ngata ila utala taluai. Le foi lau o mana o e toi a mata ai. I le alala ma papa ao ma e mai i whanua le tāpua ai whaafafonga mai a tupu ma e o le tatou atu nuu. O i la tau sa ngalu lue to tonu o komite o aonga. I le tau ati na eino o komite o aonga. E le ngata o sui o nuu, o sui o komiti, e ei fo inis komite o aonga, o lata u whaonga aina le tūpā, o sunga i whaafeanga inga. Ea, o le mea na leo te whaamalulu atu ai. Nei a vea fo i se tala ma se upu, ia e lape ai le ngana. Lau e fionga al fonga al fono. Ai le i amata ina ia le whaamata langa i le komite o aonga. E mua na o moli le whaamai senga. E tauala atu i le matanga luenga o aonga. Maanga nu. E le tuua i o le malo e le afionga ia se iuli. Paul Wolwo. Ona o se tasi nei o poutu toa o lo tātou atu nu. Ua loa lona soifua i to tonu o le matanga luenga o aonga. Sa whai aonga, sa taitai aonga, o ia fo o se tasi poutu toa, o le ngata i aonga le malo, a o aonga fo ia le kale sia. O te ua nei le malo, a lo whau au lava e lona alo, lana mite i sa whai, e au auna pele atu nuu, e ala ia o aonga, ai maise o ta alonga. Ia wha maise le atua, maanga le leile atua, ia whoa i le lotu tele le tina ma le nofo alo, a o whenga iei taimi o whainga tā. Lau fionga al fona fol, ona o toi whoi mai lea i le komite o aonga. E le ilewa nei tau sanga na tui nā tua i tua le pūlenga o aonga. E wa ai e a tātou alalafanga ma nui tua mai tu ma lo. O i nana wha malo si ai le au wai mai o sui taitasi. O le ngata o matai o tina whaife au e la vea i to tonu o sui o komiti. Ai tasi tangata o mtanga luenga e la vea i komiti lea o le pule a onga. O na taulo leo le whala propitonga umanei o le komiti o le a onga e pulea le a onga. E le mawhai la lau a fionga o na whaito o tasi le matawhai yoi e le pule a onga. Se vanga nā wa soala upule le lei ma sui o le nuu i le anga i lumo o le komiti. E o whai lai le komiti sui o nuu e le ma whai ona whai sa lato pule tōtas. Se i vanga nā fōi o soala upule ma ngā lulue whaatasi ma le sunga le pule a onga o na whato anga i oi ai lea. Ua whautu o mai le tātou komiti o le wāwhea roa. Se i toi tilo a i al matanga luenga e toi wha ma ati ma toi wha ma oti ma tawha i oi al komiti o aonga ina ia so longa le lei. Ua lango mau mai tia sā. Ma ua ta oto mai tia nisi o tupu ma tamali o le atunu. Sa lato ngā lulue i le nei vaenga e mai se fo i ulu aonga. E tae. Ua loa taimi ma ua fesui ai fo i whainga. Ua iai fo i nisi to komiti fou o nisi i ulu aonga fou. O leu ofi mai to tonu o le komiti lea. Ia, ma ua atala whiaunga le leile fautuanga o le atoe whaama oti, ia ma toe bava ai matawha i oia komiti, ina ia mauti noa le saunga le muolo lato nofo ai. Lau a whionga le whangawhita lai, o la utala le maasana o whai ulua onga
E le lava sa uo sili o na lata ia te oe, e whaingo fia ia unga luenga, e pei o le komiti o le aonga. A le le vau le whai aonga, pule aonga ma le komiti o le aonga, o le a whaingo fie o na whaata mo e le aonga nga iluma i nisi mea pangalea la ua fionga le whangwhetalai. E eina isi aonga ua o mai salato whaasea i matanga luenga. Ia, e peila wa tau fou atu le taimi uso la masalo, ua nunu le falute ma ua le o ngatasi fo le futia ma le umeli, ua mafu ai e tūlanga, ai whaaftai i le sosuani mai, ia, o lea fo ila ua e se tō wha ma se langona le matanga luenga, e tō e whaafou ana whainga whaavai, ia, ma muli pea i tūlanga pe ona whaata atia mai ai. Lau a fionga le whangafono, e iei mata upo le universite, le la o atu e mua, sa la ngā mai e nisi o sui o le tātou usonga fono. Ia, e ui lava wa umana sa unoa ma whaasofo i simulator. Ia, au te iloa na o sina temila i titi au te pa iai, o le tātou whale le tai sa whaapea fua whaiei, ia le aonga seila. Ia o inala le sa iele manatu e mai le tato masini tele le tu i e tonu peitai. E a mai le saison masini, o umana whau le whale, e le tai ofi e to tonu, lona winga e tau talepe ato i lalo. O le ana whaata atia mo iei matu le ofo, se i tau tu i lalo le saison masini lea, i afektau i mo tato whale. Lau fionga, ai la vea lo tato le COVID-19 wha mai, po loka i loa ina e o mai le taimi nei, ia e lo ma fai lava. Alau tilo e ne universite, i lana tala whaopopo le tupe, lua whalua lima, ina ia sosoani e whaatau nu, mai stato masini leilea. A tonu fo i o seisi vaenga tā ua lea, mo le anga i luma o along whanau o se o tātou atu nu, i le matātao seila, ina ia iei stato masini lea, pei ona a whea i whina ngalo. Sa matou asia tui fiti, Wale fionga de minstau soi fo malo roina, mal minstau tu pel temina. Avelo matou fa mata ele sa fiti e weis. O le memo muan ave e matou, o le ave le mele e simuleta. Na matou o i to tonu, ia o le matou ai va alele atoa le mele o matou i tonu. Fa nga yoi mea uma. O le fionga de minstau, ia o ia le si pai late sa amayan matou va ama matse se e faleolo. Ma matou to e foi fiti, ia, matou wo foi le vaenga no no foi pasese, o se matua ia o onga le lei mai mautu le lei, ia mauteo mai o masalo to i titia, ma sani le vaenga le ki o le vaalele. Ia o tātou lai le stato vaalele, o le lai tau o mai stato masini lea whaongai a tātou vaa, ia ina ia sosoani i along whanau o le au seila. Saf siling ia se tasi sui o tato mota lo fionga whangwhetalai. Le leti o poli TV al tato universite po o yes se lato commercial license. La o fionga o leo o iai ua wha commercial ne tato TV al tato universite. Ma lia lau fionga al minsta se i tuatu lau noi paleta numator. Se mea na fea lau lau. Le tonu alia lau fionga al similita lea o i sa nganga. La se ese tai lau fionga moli. Talwa fo ele pa ia le tatu au fono le neta fo o le faftai lo fionga le i le mista le tau pulea a la o soswan ka tau nei le o mengi o simulator sia mesele ina ia ia me ka company va tene fa ia tunu fo i fa fo ma mau marsan au tatu ia le fa i lungo san o le te ma tau sa i va ai en fa tau mai to lau wa in fa tau mai tau fi e ho va ai le sa no le fionga mista le tu sa ba o tal tonu va ani tau fa nga me so le lungo san e ho ia sa va mo mai mo fa ia onga al fa na le temini e le tau fa tali ele il masini la ia mal fa lo lava fa ftai tu le mero fionga mista lo ia mal fa sa no lo fionga mista tu le mesu sa fata no matas ja faftai tele lo fiole fonftelai tsfile me sa o se tala nei tu malo me no similita le ai faftai tele lo fiole minsta no lewa mai tau atu ia ole le ho feita o tu italian malo le manino
An mātou lea tu ala loa tu lau fiong. O alo fai tau atu o tolu nei tau sanga i. Whātau sanga o tālia ia le simelita lea. Lea hoa e whawhitau. Ia mea ve wha momo al tatou malo. E te tonu a sa ili ia tupe al tatou malo e manuia o ainga i. I alum whanau nei. O matua manuia i au tatou ainga. Pe whan whai atu o le aunga lea. O paole le aunga e mai ala tau a sila pasi o la tau aunga. Ia mai whaavao malo lea o inai. Tatou whaftai e hoi le tatou malo. Ono le mwhaina whai le aunga nei. Wa leu te mai tau. Sa whai e tonga le aunga nei. A wale ngawhatia e tonga u toi avese le aunga le atonga. A le whai a tatou malo. Ono e whataua. Ono e te lelon taua. O le ngang whaaloar. Tula mai rau whionga Minisita? Whaawar tauno. Ia, whaftai lawa i le whinangalo hu whai loa. Ia, o te manatu, ia, o le whaamausali ina lawa o le whaamoemoe pe ona anga ia tu tatou malo e whaataunu ina. O lea ua mautu, ma ua tapena foi ina ia whaataunu ina ia whaamoemoe ngā lei. Ai whaftai tele lawa mo le whaamanatu, ia le fo whaafonga mai ia le poulenga le universite i vaenga tā ua, e ave ia le whaamuamua, ia, ma le me whaasolo le mu iai. Lau e whionga le whangwhetalai, ona ua o mai le se tase o sui sa ia saunoa, i le si teia o le totongi o le tupe walu whaalitausaga le universite mai taimitua na i o le taimi nei. Lau e whionga, e lua lava au wala e mafoina si tia le tupe whaongaina, ua si i le totongi o whaiaonga. Lua, ua i whaonga le universite ana ia lava teo ngā tupe, e fisosoane whaata moe e le universite, ai a umalo le piliota, ona toi foi mai foi lea, e a vatse tupe le malo, mafu anga na e mafoina si tia i lunga, e le ngata i lea. I to tonu o le universite, ua le ngata ua whaopopo por kalame, e ao o ai ia ta maiti a onga, ua whaopopo i foi mawhai a onga, lona winga, o le tūlanga lava le tauna o iai, ia le vaenga le tau a onga, ia pe o stali atu le whaafsili. Sa a whei le se tasi sui o le tatou, le tūlanga le e tatauna vave o na whai loa skorsipi a tatou a onga le universite, lau whionga le whangwhetalai, vai aso mua le stala, tuu le avanoa e talo sanga mai ei tangata skolasipi fo i e whaativet, i tua atu o mea tau a onga. Vai aso lo na lua, ta tala le avanoa e talo sanga mai ei ia skolasipi, ale o fisa a onga. Ina ona a mata lo leo tatou ngalwenga, ma o lo solonga le leila vai a fufuanga, ile taiminei. Lau whionga le whangwhetalai Ia, maria lau whionga le Minisita. sosani atu i le Lau whionga le tatai le tuangai. i le whionga i le Minisita. Whawhetai o lea ua whailo mai a mata i le amatanga. Le melea mātou te maua. Whatu asau whasalonga i a yuni. Whalau i tele i lunga o TV. E eile i tū tāua o le vave whalau i loa. Au te le tau talawina le vaenga o le tāua fwoi mo matua la tau. Msalo e awhi o mai a tātou. Le wheo ai solo o matua e a tātou whaipule. E tūlanga o pili a onga, ia leua ula vea ia tupe ia vatu i tu malo. Mol silfia na fo iai ia scholarship ia le tātou universite. E lifua na whalau lo whalau e tele. Wa msalopo ulua ni tau sanga o matawina. E whakasa ua il masino uni o titilo i lunga o TV o whasalau mai ai. Whamalo a whaitulanga lea. Ia ua tau tele il matu whalonga watu. Tule vero whionga Minisita, whawa tau. Whaftai le taitau le tuangai mo le tau wha i loa ino i tuia o te tonu o le polkalame whaatatia lava nā le universite o le vai aso mua ma le vai aso no lua o le vai aso na e tauna le stala ai lātou umma o e fia o ngā whaaskolsipi i to tonu o le tātou universite.
Sa silingia fo se tasi o sui o tātou sunga fono po ua le mea leo le digital library a tātou o le tausanga tēnei lua fe lua tolu na saini ai ma wha mawina ua wha o iei to tono o tātou library tātou i Samoa le tātou toa ngā whaletusi lea e wha o ngā ina ia a wala wha teknolosi o na po nei ia o leo o iei. Sa a fia fo i fuafuanga ma nisi fina ngalo o tātou sunga fono. I nisi lava i tu mo le wha le leia o tātou universite e le ngata o tongi mwhaina ulu whale i ta mai te tonu. Ia o le fo ua tilo iei ia le pūlenga le universite. Ina ia mawhai o na whaato sina mai ta mai te ia to tele ta mai te e le ngata lava i matata SS. A o le tu ale tau whaafai a onga. Pe ia fo na tau a whea fo i whina ngalo o lo o iei se whaatatanoanga al tātou pisa si ia ma le ofisa a onga. Ina ia toi tilo ai le tu lea. Ina ia le ngata i ausia ta mai te ia latu suenga. Ia tongi e te tauno lu whale i tātou universite. Ma to tele inisi e mana na o e fia whai a onga. O lo iei fo le nau ta inga i le ofisa a onga. Ina ia sanga whaasala lau pēr ma whaalau te tele ana whaalau i loa. Ina ia whapena o nau na ia ita maiti ngā lulue le tūlea o le tū whawhai a onga. Iei tatonunga, sa silingia fo e ma whautua ina al komiti o le whawhalo ai. Ia le tūlea le tau si tio maka o ta maiti a onga. Ia ua maitawina ma ua whamawina le tātou matanga luenga. Mai o sei tūle le fo i lea. Il nei taimi, o lo matuanga lue lava matanga luenga le tūlea. Ona o lo iai lava le tatonunga o le matanga luenga. E le o a ngai i lunga ia unga o suenga ta maiti. O le lava e whaapepepepe ai taulanga le ui nei. Pei tai o tau sanga te nei lau fionga le fungatalai ma malo le tātou sunga fono. O te fie whai loa atu. O i unga o suenga le tau sanga le te nei. I le me masani ai. Na o ta maiti ia o le taulanga ia onga le taulanga. E maua tongi maulunga. A le suenga le tau sanga le te nei wo o mai tongi. Wo ma whaina maua mai tua i whale a lili ma sa wai. Ma isi vaenga o le tātou tunu. Ta miti o au sia tongi pito sili na maulunga. O se tu leilna, o le si fai tu o le vaenga le a li. Pe ia o le taimi masani ai. E whao ai ta maita i tūlanga lea. Ai o le tausanga te nei tu tilo ina ua whaatūlanga i a tongi mai loa ai. A walua e fo i lunga pito la aua a li la tau. O se tu le leilea ina ua iai fo se fina ngalo i le matanga luenga. I le tausanga lua fe lua sfulua sa watu i tuan tanga luenga ma wha i loa tu i tu malo ia ma a wha fisilia tu i tu malo po le aso la tau sao e sosoni mai i le pangatia le whenga ni ma tanga luenga na mato wo ma ave maka wha i loa i le tu malo maka o la tau maiti ia ma tu watu e maiso la tau fina ngalo ia ma watu fo i ele ma tau musu musu i pulenga li ma whai pule le ainga whai fiau ma wha whiangainga ma tau te mana o mia, lo tau tau au. Ma tau te, e wale lava whai a onga, ma tau te mana o mia, tātou ngā lue whaatasi. Ma tua, to anga ia, e sosoani ane whai mea onga ta maiti, ia, ai whapena whauna sosoani whai ngofe au, ai tu ta maiti e whai mea onga. Tasil na au wala, e ma whaina si itia i lunga tongi o ta maiti. Ia, whaopopo i mau au wala e tele lo tā pena le mtanga luenga, ko lengi whai a onga, whaafoume to tia, ina ia whapena na si tia ia onga i to tono si o tātou atu. No, digital library, ia, lewo iai, whaaftai tele, sa no fo se tase o sui, i le tō whaatasinga o tātou universite lua, o le alafua, ia, ma le NUS. I aso ia, o le ngole universite tātou le alafua campus. I teimi nei, Samoa campus. O leo ua tu whaatasi. O uman saini al MOU e le pule o tato universite o Alafua, ia ma le pule o tato universite i Papa i Ngala, o le a ngalulu e whaatasi. O a mata upu e ono whai e whetu whainga, ma sosoani mai e lesi universite, o le awala na lela tato ngalulu e ai.
ia whaaftai fo'i le whinangalo whailoa, o mo whai eina tātou sila fia le mau te whono. Ia la asanga uanga ia tātou universite nei e lua, ma o le anganga mawalunga. Ina ia whaatupu la ia pēa le nau o tātou tamaiti, alo mwhanau e awai a tātou universite. O telo taimi, whai mai istangat, mātou te fia skorsipi New Zealand, te fia alu i Australia. A o lea lava ia wanoa le lei nei, e mo whaina whasosoan tele mo tātou. A o iei vaenga le lau whionga whangwhatalai, o te matua whaaftai whono whaavai. A wape o a onga e lua, lea wa matua e mo moli melo latou whaamaloa mal whaaftai. I le tele o tamiti a onga ma pili tai afe mon tupu, ua ma whaina tatongi ina e whono whaavai. O le mea fo lea, ve fo nei lao, e whaafia tuai se leo le mtanga luenga onga le universite, whaaftai tai fono, whaaftai sui tai fono, malu lau a fono whaavai tai tasi. O i lātou o lo o amana ia, le i tūtau a onga. E fo ilo tai tonunga, e le ngata i universite, ai wha solo a se iau a ilalo, i a onga i preschools ma isi is, o le mea le, mo mole a toi tele, le whaaftai ma le whaamalo. Lau e whionga le whangwhetalai, ia, sa iei se tasi whautuanga le komiti, whai mai whaola mea i o taalonga whaalanga nu. Ia, lau e whionga, ele o whaape ina, o le alama tamu whai whaola. Ia. Ia, ma lia lau whionga le mista. Tula mai lau whionga te tele tuonga. Ele tulanga lea e mau mai tātou scholarship mai New Zealand ma Australia. Lea tātou te mātawena maltoa. O lo anga i pe lalo. E scholarship nei. Sa le tau on tātou finfinau pēr. Ele anga i lunga scholarship. A whai o se manatu lea anga i lalo. Leo atu tātou tamawhana lau. Ai sosoni mai, e a marise leni, e whaatino ai ia e sosoni tātou universite. O se meli le, ai lin whai umo me lua. Tu runga kako skolasipi. Ia ma whaawau pēm le si le au mai sosoni. E tātou universite. Le nao se whautuanga. A whai tātou te le whinau. I le fu se tali e au mai New Zealand ma Australia. Kele aso kua ngai sa whakaoko mai le angoango o mau manoa. A sa mwhaian kako whingau ma kalakala mali mai ia tulanga ia o le o ngātu tātu o le watu tātu scholarship i New Zealand ma Australia. Mai sea le vaenga le e a foi a fia ingenieur loia kwa mo mia ia le maulunga o scholarship in New Zealand ia e ka ki ai si scholarship mo tatu tamfanau ele mfai na usia le maulunga le fatulanga mai e la to New Zealand ma Australia tu la bela fiona minsta fa osana lo fiona ia o te loe e le o le minsta o lo ia me tau scholarship fa fota tau petai no walu le fono a onga New Zealand alua nei le minsta a onga New Zealand ma total no ma fa so lai me yo scholarship ia o te manatu ia atonu o nga fo ia tatou mai o lo fa longo mai se tatou no i la mai tau ia e au sia lo e tamai te maka mawalunga tasian ma fo matua scholarship e au no male manatu, e tele isi mau awala ese, fato ama whaina uia. E eis taimi, e le alu ai e tangata le sili i e le scholarship, ai mau ale tūtolu pol tūlua. Ai te uwhai mai le tamalo le sa matano, e mafua mai, il taimi o le interview, e tele awala ese, e ono fsosoni ai, e fatu mau e tangata e nofo ai i New Zealand o Australia. Ia pe le mawhai fo ina nofo. Ia pe ona i vaenga na ina ia
ave ese mai fo i o tātou mawhauwhaunga wha matua. E tele loa makau au sia e along whanau, ta si al mawhauwhau, ia uono mea na alo sko sipi o sei tūle lei, but e tatau whon tilo isi tū i au tafa, ina ia au sia tūlanga uma o lei tū, ai whaftaila o fionga, ia o wha mawina, ia le tā ua o le vaenga lea mō tātou te mana o mea tele ia a o onga, mai isi ma tātā o tātou tunu, e fsosoani a tina e o tātou tunu. Lau whionga le whangawhitalai sa saunoa ia se tasi fo i sui i le mea alofa lea le malo le OGG, One Government Grant. Ia ma whai loa wha mai e tatauna wawe na ave i tua, ina ia ma whai o na whaonga i tausanga nei o alo. Lau whionga, o le taimi o whai a onga fo ia uia, o le tele o taimi e ma saina sainia ia ma tau grant. Ia tausanga o alu, se vaenga o Juni u lai, e o ia au kuso pe awhaiwhaianga. Al taimi nei, e tausanga nei, na a matan ta pena al saininga i tua, ili maa sina lente nei. O le taimi lan nei, o laua iei umma i tua, ia tupe al tātou a onga. O whamatu atu al malo, ina ia ngā lulu e ai mō, o le ngata o whatinonga o tongi o whai a onga, ia a o whainga o mea onga tamaiti, ono le fau a mata al tausanga. Ba o se taimi siri nei na po ulaua whionga whangatalai, ile ka lena whale o onga. Wa umana seti il whauafuanga, e o atu il whono lea tātou ia o ke topa. Wa umana kawa umana sila pasi ata mai te a onga. Ina ia auane i toi whaalawe lawe le taimi lea ona e ono tu ua onga, ia ai whaongale o whainga luenga i nisi fufuanga whaale maa lo. Ia pei o se vaenga tā ua le fwoi vaenga, ia o lewa ta ati atu. E ei nisi a onga o loo tuwai pena a mai alatou li poti. Mai o se vaenga sili fo ilena whainga tā i le tau ma whainga al mtanga luenga. A wai le ma whaina wha matu atu. Pe a whai ele ma nino na li poti mai ia tupe na avatu. O tupe leo ni tupe al mtanga luenga a onga. O tupe al malo. O lona winga. E mo o mia fo i al malo. Tala au tu, ma tupe ia vave mai. O le vave mai, o le vave atu fo ina. Lau a fionga whangwhatalai. Ia, masalo wa afia umamata upu sa langa, ai nei taimi o te moli a tele whaftai le taitai whono komiti al wafe aloai, e tusa mala o tau sa ili ilinga. A wā ana le o le leila o tau sa ili ilinga, e le mwhaiuna tangia nei fufuanga, o lo no nofo mo le mtanga luenga a onga, ai mai se tatau universite, o te ilo, o se whama i te lei, ma o te whaftai tele, ma o le atau mwhai, e whaatau nuu matali mea uma sa o tau whautua mai ai, a o alo le tātou watu nuu, i le atina e ina o se o tātou malo. Lau whionga le whangwhatalai, i ona manatu le whaapea o le alo ia i whanua le wa. O lea ua ali whanua lalo ma ua awa ia tu lau whanua lanu lau awa o se o tātou watu nuu. Ia, ia le atua ua whaatau nuu ina manuia fuafuanga, e le ngata o le komiti, ia a o le matanga luenga wa onga ma tātou universite. Me le mole to e whaftai tele, ia wanoa lau whiongai, se i whaise whaftai i le au whainga luenga, e au whai a onga, pūlenga le tātou universite ao ao, ai mai se fo le universite a la fua, ia o le matanga luenga onga lau whionga le pulisili, ma lau ofisa, ia whai a onga, sesi a onga, tamaiti a onga, tātou ngā lulue. O le aupu al tuspa ia, tātou ngā lulue manu o ao, a o mai le pō, na le moe a le me whai. Lau a whionga whantalai, manuia al Fonotaga le nei aso, whaftai. Ua whamalo malele, malo sao noa i tanoa hoi lau whionga le Minisita Aoga, te tonu hoi o leo a whafonga manino le pai o le mauta, ia mese hoi o nisi tu tau ana langa, ia o stu o lalo hoi a mese whala i a wina, ia am tanga luenga pe o na whautuaina le mauta, me le whaftai, tai mo sao noanga malama, ia le fo manino me uma tu saltali mai el malo i fo fuanga pe ona fautuina el komiti me le faftai malo lava ta pena tu le mai lo fionga le te fono mo la o te o folo fatu ma fatalo fatu lo fionga fo talai nei tai au ia fo io le Palemene e mese le tapo inga le tatu tunu ia sei fo manuia nei tai au
le I whatuina le lafo lau fionga le Fonotalai, ia, moli atu le anganga whaafitai, saunanga mata ngofia le fionga le Minisita. Le angata foi lea o te fia moli atu le anganga whaafitai, I whaururunga o mtanga luenga. E mese foi le ngalulue whakasi ma le komiti le wawheloi. E tu sai ma tato li poti uma lea o e lumo le Palemene. E ma lea o mai tauina o mai a whanga solo ma o pasi le Palemene nei tai au. Ia o te tulai atu ma le whalo le tele lau fionga le Fonotalai. E ina ia whaatu le lafo. Na ia whamaonia le whona o aoli poti e tolu. E pe ona le mamene o le Palemene, le pepa le Palemene lua olu o tolu nu mela se lau lima su malfa. Lua pepa le Palemene lua olu o tolu nu mela se lau ma le ono. Ma le pepa le Palemene lua olu o tolu nu mela se lau lima su ma le ono. O le lafo le lau fionga ma le whalo le tele. Lua, e sui mai baisingaro numero tasi, o le sui mai ana alofi numero tasi, o sui o fale alupo, a pia fo le sui o ana alofi numero tolu. Sili por la fama unia lafo e fina ngalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ta pa la fo ngal Minisita, wa nga mo lafo tali malo. La fionga le Fonotalai, o te whaatu le lafo, ina ia whaamaunia le fono au au, tali le malo I whautuanga le komiti o le vaenga tau le wawhialoa, whaafitai. Kalua, Minisita so te inga. Sili por la whamaunia le lafo e fina ngalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Fa, pepa le Palemene, lua olu tolu, numero iwa su lima, li poti al komiti o tu la fontu mau, ta upta whainga palota, ta sanga ma to whinga whaarwhawae, il pepa le Palemene lua olu tasi, lua numero iwa. I poti wha tau sanga mtanga luenga whamsinonga. Man whafoino pulenga tau whamsinonga, mo tau sanga wha tupe lua o tasiva, lua o. Whapui puitasi, pepa le Palemene lua o tolu, lua o wha numero iwa su lima, tali al malo, il pepa le Palemene lua o tolu numero iwa su lima. Lima. Pepa le Palemene lua o tolu, numero se lau lima sfulu. Li poti al komiti o tu la fontu mau, ta auta whainga palota, ta sanga ma to whinga whaarwhawae, il pepa al Palemene lua olu tolu, numero se lau lus fruiva. Li poti whaltau sanga al komisi, o le toi futa inga o tu la fono sa moa, mo tau sanga whaltupe lua olu o tasi, lua lua. Lima pupuitasi, pepa al Palemene lua olu o tolu, lua olu o wha, numero se lau su fitu. Tali al malo, il pepa al Palemene lua olu o tolu numero se lau lima sfuru. Tu lai mai lau whionga le te fono o komiti o tu la fontu mau, tau whinga palota, tau sanga ma tu whinga whaarwhawae. Lau whionga le Fonotalai, o te whaatu le lafo, ina ia whautangia le fono au aoli poti e lua, al komiti o tu la fono tu mau, ta upu tau whinga palota, tau sanga ma tu whinga whaarwhawae. O loo tu ina atu ai ana sai I linga, whautuanga mai ngā whono. Halua, e sui mamalu, mai whalata numero tasi, whapeanga ngai whamaunga numero lua. Siri para whamaunia lafo, e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapalo whionga Minisita whamsinonga, pulenga tau whamsinonga? Lau whionga Fonotalai, o te whaturu lafo, ina ia whautangia e whono o tali al malo, e whatau whautuanga al komite o tula whontu mau, ta uptau whainga palota, tal sanga, tau whinga whaarwhawai. Palua, Minisita so te inga, sui whale alupo, wa pia poia ana lofi numero tasi. Siri pura whamaunia lafo, o e whina ngano e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia e whono au, li poti a komiti, pe no whaelo atu, whapea fo Italia na malo. Ia o la no nei mo se suis fono, e sao noa mo le tatu li poti.